Buju wago shindigu migizi and dodem gazagasqua jimekag in dunjiba. Nashkena nongum niwi tabadudan yo ogi kinu amadi when gamina guziang and nishina bewiang en deji kamang yo anishina be we win. Awego do gwen wa ishit again gishbin we kawi in a kunama wind o pwagan we abaji end a sema we are shangeang. Nashkena ishkweang chime wenja we wene wa o wene buju Asian akaza do giba wiji wan mainganan minawa gaji wiji idiwad gi kedomagad waji baba wi nawad kinigegu wenji ge kendamang Asian akadegen minawa gashkwa kamigak gi winda mawawag hongo yo owaji webak bakan kinigegu wiji chigewag awego do gwen dash yo owa iji chiged mina wa iji webezidal au maingan mio kia wa iji webezid mina wa iji chigedal in shinabe na yenje go we kogwa de giendwa mina wa iji zanagenda mawa de nojugo gegu wa iji nisindwa nigan dash na wa iji nisido tagoziwag na wa ni mino ayawad na wajwi patani na wad. Mio eji webak, nongum. Gege dash eji ma me kwendamang, yo oge kinu amadi when eji ge kendamang, gage kinu amagu yang ganishina bewi yang deji chigeyang. Inein dagwas yang, we weni sana da angwamis e tuyang no ge kinu amadi wenan, minawa de gina ama windwa, ongo animo shug, bimi ayawad, dibigo daji kamangegu, en daji abaji ind a sema. Mi kea ijige kendamang kea ina wendi wad, mainganag, minawa animoshag, gedapi tena ma nani ngosa animoshag, gedayinana gege dash gedangwamizimin, we weni sinad gina ama wangwa angosa animoshag bimi ayawad wika abaji angal a sema. Mio ge kinu amadi wen minawa wende na geang da ge kende meg. Migo minik, we inwewe de manu piakawe mio migwech. Thanks for watching today. I'm Anton Troyer. Let's keep in touch. I'm active on social media, and my website has lots of information on my books, speaking engagements, free Ojibwe language resources, resources for teachers, and more. Migwech.